所以咱镜头来去法国，伫台湾若是要看表演，拢是爱去剧场，无就是文化中心。也毋过伫法国巴黎的公园内底，因市政府拢有起这剧场，互剧团表演者通伫公园内底表演，嘛互法国人的生活中不时拢会当接触到艺术。伫咧法国巴黎，这个充满文化艺术的大都市，伫这款大型公园内底，通常拢有一个剧场。像讲，若伫咧拜三下晡，这个小学抑个幼稚园囡仔下晡无课时间，真侪家长就会带囡仔做伙来看戏。戏台顶主角偷偷啊拍开朋友的箱啊，结果有鸟鼠走出来，为着要甲掠起来，直直请现场的囡仔甲伊当吹。剧场用大量的互动，互大人囡仔看甲真有趣味。表演者 Andrian 表示，巴黎因为市政府的支持，互表演者通用真低的租金，税公园内底的剧场空间演出。伊认为这是一项真重要的政策，民众来到公园就通接触到艺术。Alors, ils permettent d'avoir ces théâtres dans les parcs. Il y en a une dizaine et ça appartient à la ville de Paris. Et on essaye de moderniser de temps en temps. Et comme ça, les parents sont contents que leurs enfants voient une vraie pièce de théâtre et pas que des écrans. 演过台湾布袋戏国宝李天乐，伫咧1970年代伫台湾教过一批法国的学生，后来李天乐慢慢到法国开布袋戏工作坊。所以 Andrian 的老爸菲利讲，就是迄当时接触到台湾的布袋戏，后来毋若改良红仔做脚，加入法国传统舞的布袋戏武打动作，嘛伫咧戏台顶的布景加入家己的创作，互红仔戏变甲愈有路。Et la seule critique que Maître Lee nous a donnée quand il a vu notre spectacle, c'est qu'il n'y avait pas assez de bagarre entre les personnages, que j'ai adapté à ces styles de marionnettes, à Gaine, des bagarres taïwanaises. 菲律宾仔囝定定性格看戏，找找灵感，嘛加入侪技术性的表演方式。伊嘛表示，虽然因为时代和科技的变迁，民众对一寡艺术的关注慢慢来减少，不过透过公园的剧场和表演方式的创新甲有路化，到今仔来拢也有固定的观众。因认为这拢是维持法国红仔戏生命力的关键。记者卢昌如、林晓凯，法国巴黎报道。